Yachu. Allinyachu. Iski. Sumaqta samarikuyku. Suma entonces. Entonces más puñón quichecho. Tanta cuip. No, continúas. Kunan chilla ahí, tu cuinespi, bicicleta, yoxianco, ¿ah? Ari. Así que, Puricachamuna. Hay pantalla, pues ya sea en tableta de más ricurimuncha y más que Chay Pachu León, tableta. más que ser rancho, que ya. Sin carpa. No hay discurso más ricurimuncha y más carga. Pues ya no ya pascasca. Tableta. Un jovencito a tanta regalar tableta hatum, ¿no? Tabletanta. Chanta chay tableta ricuitawan, chay picuchusca verdurasta. Wawan waturista nesba, bustorgacho chay tableta y arriba ahorita es más para cachar chay cuchusarga verdurasta. Así que. Hola, Jimena Ortuño. Buenos días. Buen día. Hermana. Ya, sería, ¿no? Y mañana ya. Hermanitos. Hola. Buen día. Buenos días, buenos días. Dándolos desde el trópico. Ay, ahí me na cachampara chancho. Ay, no he entendido. ¿Qué lugar del trópico, Jimenita? ¿Está lloviendo? Te ha dicho el hermano. ¿Cómo está el trópico? ¿Está lloviendo? Te ha dicho. Ah, ya. No está lloviendo aquí, hermanito. Pero sí está haciendo ¿En qué congregación estás, Jimé? Congregación Entre Ríos. En Entre Ríos, mira. ¿Lo conoces al Wilmer? ¿O no? No. ¿A quién conoces de la congregación? Nueva generación ya esa. Ah, ya. A Aida. Aida, ok. Sí. Ajá. Ella me invitó. Ahí Wilmer estaba en Entre Ríos también, hace un tiempito. Ah, ya. Bueno, ahora ya no hay quechua en Entre Ríos, ¿no? Se volvió español nomás, ¿no? No sé si es grupo. ¿Hay un grupo o no? Es grupo. Sigue siendo grupo. Mira. Pero ya es junto con nosotros la reunión. Bien. Entre Ríos. Claro, qué bien. Entonces, ¿entiendes quechua, Jimena, o casi nada? Casi nada. Unas palabritas. Sí. Muy bien. ¿Quién está de presidente, Renecito? ¿Tapay Cachanga? ¿Tanto feminista? René. René. Ya, bien. Ahí no. Tata René. Chay, cachan. Cuentan chamón, Hawaii, papi, les saludación. Repacun chichay evitaba, man, Man. Ripon, asima, tu tiempo. Ripo. Bien. Guapa. Suma. No, ya está. Sí, nomás ser Gabriel. Ya. Entonces, ahora chayamón. Bueno, somos pucha y cachón ari, hermanos ni, tu que rankunapa, kunan kai rotuchakuita gallarisunchak, ya kai semana tukuna, entonces, kai rotuchakuita gallarinapa, kiwan, umayirichita uyarisun, chenta tosman jaus de vistatapis,
¿Ya? Entonces, tukuy rankuna, may sumak alin hamuska kanchichak. Entonces, takirisunchak, takita, 79. Taki kashan, 79. Chay takita, tukuytawan, mañakuy ruasun, ¿ya? Entonces, takirisunch tukuyson. Ya, mañakuyta ruasun, ya. Tataygu Jehová, tukuysongu kumyakamuygu yampaqayman. Gracias niku kan may munakuyta rikuchiwasqaygumanta. Kay semanapipis mayta puniku kushirikurqaygu, yachakurqaygu kanmanta, watura hermanuk niyuqta. Paynaqta kan yachachiwaygu sumaqta, chantapis mayta kunampis yacharikuyta munaygu, kallpachakuyta munaygu, creyiniygu sinchi kananqa. Chaypaq necesitaygu Espíritu Santuita sapuqmanta akayurimaygu, hinallataq pishkunachu apayachanqanku, chaygunatapis. Y Jehová Dios nigo gan yachanki, yuyayniyguta, yachayniyguta, kallpitayguta chayman hina yanapariwaygu. Kayqa tuchakuy may sumaqpuni kanqa, qampaq munayniykim hina ruwakunqa. Chayraygu chayta mañarikuygu, waway Jesuspaq sutinpi. Amén. Bueno, hermanos, kunan kay uhu mayirichito yarishunchaq, watura hermanunchaq León Piluy, pay kay manta parlariwasunchaq. Imaynata Jesucristo kay munduta atiparqa, chaymanta parlariwasunchaq. Qallariwaq hermanuy. Nisuman imaynatachus tagarganchej, ¿no?
Chaypi kaitagueda ni warganche maita kusikunche, pipis bibliamanta yachagakohtin, pichus bibliamanta yachakuspa hasta ñawparejti, ichari. Tukuyninche kusikunche hajinata rikuspa. Chaywampis tatanch Jehová Diospis kusikun angelespis Señornis Jesucristo, ichari. Chaywampis pikunach ñawparinku, ¿no? Pisimanta pisi bibliamanta resispa, pisimanta pisi Jehová Dios takasukuspa, ¿no? Bautizacunco ima. Y imainatach takerganche, Dios manta mañapunches, chay mozos hermanos ninchepa, mozos kuna estudias kunapaj, astawan paikunata, tatanch Jehová Dios yanaparinata. ¿Echaré? Zapawata, ashka runas, estudiaita gallarinco, y wakinkuna bautizacunco ima. Por ejemplo, Kaiwate entero, Kai Munduntimpi, bautizacorgancu 241.994. ¿No? Chaitanita Munan, Zapadía 663 bautizaconco. Y mani suman Bolivia Manta. Bolivia pega 1.497 mozos hermanos capuarganche. Chaitanita Munan Zapadía Tawa bautizaconco. Chaita maita kusichiwanche. Chayreko kai tanta kuipis, ¿no? Hermanos de Joaquinkuna y chapis kunallara bibliamante estudiaita gallarishanku, Joaquinkuna estudiashanku poni. Y cha Joaquinkuna ya kunallara bautizaconco. Chayreko kaita tapukunanche tian. Y cha pikunach kunallara estudiashanku bautizaconco imaninko. Atisajpunichu tata Dios takasukuita. Tukuy kamachikunas ninta juntasachcho, ¿no? Y chahinata yuyanko, ¿no? Kay discurso, maita kankunata kalpachasongache, yanapasongachima, astawan chaypit ukurinaykichipa. Bueno, pimanta parlarisunche kay tukuy discursopi, Señor Ninche Jesucristo manta. Señor Ninche Jesucristo, hermanos ni amigos y magab, yachan imainatach wakin kutis sientikuso. Imachtin chaitaninche. Javarina imatachus painerga, Kai Juan capítulo 16, versículo 33. Mascarina Bibliapi, Juan capítulo 16 y versículo 33. Kai piniajina. Juan capítulo 16, versículo 33. Chaymastaniki no ganesta songotiasja kanaikichihpa. Kai mundo pega ñak arishankiche. Chaywampis kai pachakuiche no gaga kai mundota atipan. Kai versículo pitukuininchista Señores Jesucristo ni shawanche, ¿no? Songotiasja kanaikichista munani. Ari sikan bibliamante estudiashanki o kunallara bautzakunki chega. Señores Jesucristo munan campi son gotiasca canaikita, tranquilito canaikita. Pero imatarre para chivargan, Señores Jesucristo, ñacaricuna cananta. Claro, tatán Jehová Dios te sirvega más fácil yo. Imagten. Bueno, kai pinin, Señores Jesucristo, kai mundota atipani. Kai palabrita mundo manta parla shaspa, picuna manta parla shaspa. Bueno, Señores Jesucristo, kai mundo manta parla shaspa nerga, picunachos paipas con trampa y cucuncu, paikuna manta. Pero mana chaykunallachu, managa iskay kani suma, picunachos chega cristianos pa con trampis y cucuncu, paikuna mantapis parla shaspa. Chereko mana facilcho, ¿no? Kai mundos con trampi, saykunanchikta. Y maraykuchi yachan sina kai mundota kamachega, Satanás cascanta. Pero kaipi, Señorins Jesucristo nerga kalpachakuiche. Imagtin. Señorins Jesucristo kai mundota atiparga. Y chay ruaskanka yanapawasunche noganchepis kai mundota atipanache. Kawarina imainatatach chayta ruarga Señorins Jesucristo kai halpapi kashas. Señorins Jesucristo bautzakuitawan Satanás paita urmachita munarga. Manaña tatanta kasukunam. A ver, Jaborini mainat carga. Mascarizuma Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, chanta 5 manta jepaman lerisonche. Lucas capítulo 4,
5 manta jepamani ajina. Cusgalerina. Chanta cura supaiga Jesús ta orgopataban pusaspa, uñawich irmi pirikucherga halp antimanta llaqtasta. Nergata. Tu kuy kay llaqtasta qapa kapuinintawan gopusqayki, kay llaqtasqa nuqaqta pimanch munani chayman goitati. Kay pega Satanás rikucherga qawacherga señores Jesucristo ta qapa kaykunas. Chaypi reparaciones makimpi hapisharga Satanás, ¿no? Mundo ontimantanin capas kaykunas. Pero imatas mañarga Satanás, señores Jesucristo, nirga sichus kongori kukuspa yupay chawankichega. Arimunarga, señores Jesucristo, tatanta wasanchanata. Y con reparan dibuitopi, señores Jesucristo, ni kawarkapichu chay imatach rikuchisharga Satanás. Pero mana chayach, makinwanisha, ¿no? Mana chayta munanicho. Pero señores Jesucristo nerra que el gasca kashan Jehová Dios nikita yupaychanaiki tía. Entonces cae versículo pi sutisito niwanche señores Jesucristo Satanás ta atipanampa nerga que el gasca kashan. Claro, señores Jesucristo Satanás ta atipanampa Dios pa palabrampi atinicorga Dios pa palabranta apaigacharga chaimanta Willarga Satanás tamana ni mapsruar panampa. Entonces, que señores Jesús Satanás atiparga, bibliata sumasta rexisca raico. Mana chayacho, Jesús pachtiempon pega, ashka runas, mana tatampa munaininta ruaita monargancucho. Chay tiempo pega runas sagras carganco, paikunallapi yuyascanco, ni runa masis ninkutapis kuyako kanko. Señor Nis Jesucristo mana kikinta ruargacho. Paita magasachtinko wañuypatapi kasachtinña. Ahina tener a ver más Karina Lucas capítulo 23 versículo 34. Lucas capítulo 23 versículo 34 ni ajina. Jesús tahrinerga tatay paikunata perdonay. Mana yachancucho y matachos ruachas ankot. Reparanchecho, Señor Jesucristo caimundota tiparga, mana paikuna hina yuyahti. Nergan sina runa sahrayargan, kumilla y mastos wakan, Señor Jesucristo, llampuson konkar. Paita magasaktinkupis, amirpachtinkupis, Señor Jesucristo nerga, perdona y paikunata. ¿No? Maikuya kuinio carga. Ajinataps ruaspa atiparga kaimundota. Chantapis wakin runas mana tatampa niskanta kasukuy munargankuch. Sutincharina pachay tiempo pega runasqa imallamantapis divorciaku kanku. Señor Jesucristo chayta yachaspa sutincharga imatachos Jehová Dios yuyaskarga qariwarmi kawsaymanta. Painerga kuchichakuy huchapi urmaqtillanku divorciakunankuta. Mana manchachikuspa chayta sutincharga. Fariseos mampis, pikunachos fariseos carganku, pikuna cargan chay fariseos, pikunach bibliamanta yachachinanku carga. Paikunamanta parlaspa, Señor Jesucristo nerga fariseos pura huyas kaskankote. Nerga pusaykachas segurunas, chuspita chumankiche, camellotat ogoykunkiche, gankunaga basosta platotapis hawallamanta maillankiche ukuntata mana chiñakapurgacho. Y matachos Jehová Dios yuyas carga chay yachachejkunamanta sutita Señor Jesucristo willarga y mana manchachikuspa hinata ruaspa kay mundo tapis atiparga. Ni suman Señor Jesucristo ahinata ruaspa kay mundo tatiparga. Entonces imataya chakusuman Jesucristo kay mundo manta tipaskamanta. Pai ejemplo churapuanches tukuininchepa no ganchespis, paijina, caimundota atipananche. Atisuman, atinche, hermanos, ni amigos y más, caimundota atipaita. Y mainata, Señor Jesucristo ruasum. Bueno, parlarina iskay y más manta, ñaupahta. Y mata ruarga, Señor Jesucristo, Satanás tatipanampa, Dios pa palabranta, sumasta, apaikachar. No ganchespis, Dios pa palabrampi atinekuna.
Kay mundota atipaita munanchega, Dios pa palabrampi atinikunanchia. Mana yachasqanchepi, nitaq kay mundo yachasqankupi. Icha wakin rinku universidad asma sumaq yachaqakunku, wakinkunaswan yuyachachikunku, chaywanpis chay yachaykunasqa Bibliawan kikinchaspa pisisito kanku. Si kan kay mundota atipaita munanki chayqa, sumaqta Bibliata leena, entendena, llampusongowan kaqtinche, Biblia nisqanta kasukusunche, yahinata Satanasta kay mundotapis atipaita tisunche. Chayrayku más importante, Bibliata estudianaykita. Amasa repucho, siga estudiananchtian sumaqta Diospa palabra. Iskayka, Jehová Diosta sirvinallanchikpuni. Ichayqa más fácil. Wakin kutis, ichapis parientes, churanakunkuman, ¿no? Qawarisunchu dibujitopi, ahinamanta tukurinanchipa, ¿no? Por ejemplo, kay dibujopi reparashanchik kay tataqa, may piñasqa wawampa, echare. Ichapis uyampis suti rikukun imatachu yasqanta. Pero imaynata kay joven kasha. Kay jovenqa mana piñakushanchu, tranquilito kasha, ¿no? Chaywanpis mana tatanta kutichishanchu, pero payqa listoña kashan reunionman rina. Makinpi hapirishaña chay Biblia, chay torremanta qawaq revista. Entonces, imataka imanta yachaqakusuman, noganchepis, tatanche Jehová Dios pa sirvinallanchepaq puni kay pachakuni. Imapipi rikukuspa, ¿no? Icha wakin familiares churanakoqtinku, vecinos, parientes, pikunapis, kay mundota atipanapaja, Señor nis Jesucristo hina, tatanche Jehová Diospi atinikunanchtian y kallpachakuna siga ñawparinanchik. Ajinata ruaspaga, Señor nis Jesucristo hina, kay mundota atipaita tiso. Manachu chayta kallpachawanche, ¿no? Si kan kunallara Bibliamante estudiashanki o bautizakunki kunallara chayga, ammanchachikuycha. Señor nis Jesucristo hina ruaita tinki. Chaywanpis kay tiempo pipis, kunan tiempo pipis, hermanos ni amigos ima, Señor nis Jesucristo kay mundota atipashan. Imaginatas chayta ruashan. A ver, lerina Biblia pi Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 lerisonch. Apocalipsis sohta capítulo pi y iskaikah versículo telerisonch. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿Qué pinía aquí? Rikurganita uhyurah caballota. Chay caballo pillo casca casta flechana arco hapirishar. Pillota paiman cosca carga. Chanta atipas palloxerga atipanallampa. Pitas kay pillota haperga pitas dibujito pjina arcoan hapirisga kasha. Señor ninche Jesucristo. Señor ninche Jesucristo, 1914 Guatamanta Pacha, rey ninchigna. Pero hay versículo nin atipas palloxerga nin. Claro, chay 1914 Guatapega, Señor ninche Jesucristo, Satanás tatiparga, cielo manta huichumorga manaña chaypi canampa. Pero mana chayta ruas pallacho, atiparga. Versículo penin atipanallampata. 1914 Guatamanta Pacha. Señor nis Jesucristo kay mundota atipashampuni. Satanás tapis atipasha. Imaginata. Bueno, chay Guatamanta Pacha kunankama sapa wata ashka mozo hermanos Dios pallahtama yaykumushan. Mana ni pi chayta harkaita tinchu. Satanás mana harkaita tinchu runas astawan Dios pallahtama yaykunankupa. Imaynatash nerganch qallaripi maichika runas sapa día bautizakun. 600 kurajta. Echaré. Chayta reparachiwanche. Señor nis Jesucristo kunan tiempo pipis kay mundota tipashan.
Porque Satanás mana ni matapis ruaita tincho, runas Dios pallahtaman yaykunankupa. Manachu chayta, tukuininchekta kalpachawanchik, reparaspa Señorins Jesucristo kunan tiempopis kay mundota tipashasqamanta. Entonces, imataya chakusuma Jesús kay mundota tipashasqamanta, chayta reparachiwanchik, que Señorins Jesucristo reininchikña, ni haika sager pariwasunchikchu. Pipis contranchepis ayaykukuqtinku, Señor ninche Jesucristo yanapawasunche atipananchipa. Biblia pega y apóstol Pablo kikinchan Satanasta urpiña león wanjina. ¿Chari? Chaywampis apóstol Pablo ganerga Señorga león pasimimanta librawarga. Chayta tukuininchekta kalpachawanche. Reparachiwanchepis que kay tiempopi más importante y mapipe rikukuspa Señorins Jesucristo kay piña leomanta libra wasunche. Kay sagra mundo manta libra wasunche. Chayraico mana ni mamantapis mancha chikunanchekchutia. Señorins Jesucristo kunan tiempo pipis kay mundo tatipash. Chaywampis tumpitamantawan. Señornis Jesucristo tukuy kay sagra gobiernos. Sagra gobiernosta, tukuy gobiernosta, ujllata chinkachenga. Maykaqta chay kanga, imaynata kanga, imaynata chayta yachaspa sonkochasqa kasum. Lerina, Apocalipsis capítulo 17. Mascarisuman Bibliapi, Apocalipsis capítulo 17. 12 manta jepaman lerisonche. Apocalipsis capítulo 17. 12 manta, 14 kama, lerisonche. Chay piniajina. Chay chunka wahrasta rikusqaykega, ninakun chunka reyeswa. Chay kunaga manaras kamachishankuchu, hinapis atita hap'enganku orallata reyes hina kanakupa, milla y piña animal wankusqa. Chay reyesqa yuyayniyuqlla kaspa, kallpankuta atininkutawan chay milla y piña animal wankonku. Paykunaga corderowan maganakunqanku. Corderota paykunata atipanga señorespa señornin reyespa reyninta kaspanrayku. Tumpitamanta hatun guerra gallarikonqa. Ahinata Biblia niwanchik. Armagedón maganakuy. Armagedón guerra. Dibujopi kawasqanchisman hina. Tukuy gobiernos Señor ninche Jesucristo con trampis ayaykukunqan. Pero imatan inkay versículo. Señor ninche Jesucristo tukuy chay gobierno está atipan. Imaynatachus rikushanche kay pantallapi ahinata. Señor ninche Jesucristo tukuy gobierno está ujllata chinkachanka. Mana gangacho ni maygen gobierno, ni maygen militares, ni maygen runaspis, Señor ninche Jesucristo con trampis ayakohkunata. Tumpitamantawan. Señor Jesucristo, ujllata tukuy gobiernosta chinkachanka. Kay guerra sutikun Armagedón. Armagedón pega ahinata kajte. Armagedón tukuytawan, maypachach gobierno chinkachisqa kanqanku. Satanaspis chinkay ukuman wich'uykusqa kanqa. Biblia pinin, chaypi waranqa watasqa kanqa. Tukuy chaykunasta noqanchikta sonqochawanche. Imaraykuchu sikunamanta pacha tukuy sonqowan tata Diosta sirvisunche. Señorins Jesucristo ruwasqanman hina ruwasunchega, may sumaq suyakuyta kapuanche. Chayrayku ni gobiernos manta manchachikunanchikchu tiyan. Imaraykuchus Señor Jesucristo tumpitamantawan paykunatapis ujllata chinkachanka. Armagedón guerramanta manchachikunanchikchu tiyan. Hawarina fotitopi hina imaynata chay Armagedón pasaytawan chega cristianos kanqanku. Kay dibujito qhawasqanchisman hina. Kankuna tukuriche kaypi.
Wasankupi maimantach lluqsimushanku rikukun Armagedón guerra tukukusqanta. Señor Jesucristo, tukuy gobiernosta, sahra runasta, ullata chingachan. Pero kankuna kay runasmanta parlaspa reparankichikchu ropasninku limpito kashasqanta. Imata chayta niyta munan. Chay niyta munan paykunaqa mana kay guerrapi maqanakurqankuchu. Reparankichikchu makisninku limpito kashasqanta. Chaypis reparachiwanchik paykunaqa mana armasta hap'irqankuchu, pistolasta, mana tanques, mana nimapis apaykacharqankuchu, chayrayku makisninku limpito kashanku. Chantapis reparankichikchu mana saykusqa kashasqankuta. Chaypis t'ukurichiwanchik, Armagedón maqanakuypiqa mana correykachasqachu kanqanku, mana paykunata qatiykachanqankuchu. Paykunaqa tranquilitos kashanku. Ichari. Imaqtintaq kaykunasta juntakunqa. Imaqtin Armagedón guerrapi hina kanqa. Imaraykuchus Armagedón guerrapi mana chega cristianoschu maqanakunqanku. Manaqa Señor ninche Jesucristo ángeles ninguan aqllasqa cristianoswan maqanakunqanku. Chayrayku chega cristianosqa mana manchachikusunchikchu chay Armagedón guerra chayamuqti. Manaqa chayta reparachiwasunchik astawan kacharichisqa tiempo chayamusqanta. Kay Armagedón pasaytawan, kay guerra tukukuytawan, kay hallp'aqa paraysoman tukunqa. Chanta chaypi wiñaypaq kawsakuyatisqayku. Ni Satanás, ni sahra mundopis kanqañachu. Tukuyninku uqllata chinkachisqa kanqanku. Paraysopi kawsakushaqtinchikña, mana ni pi pantachiwasunchikchu Tata Dios qayllaykunanchikpaq. Chaypi ni suman uqta chinkachisqa kanqanku kay mundo, kay sahra runas, pikunachu Satanaspa makinpi kanku chaykunaqa. Ahinata ruaspa Armagedonpi Señor Jesucristo kay mundotapis atipanqa. Chayrayku tukuyninche atipaq reyninchekpi Señor Jesucristopi creenanchik tiyan. Tukuri mamantachus kay discursopi parlarganchik. Nerganchik hina Señor Jesucristo kay hallp'api kashaspa kay mundota atipar. Imaynata chayta ruwarqa primeritoqa nerganchik Diospa palabranta paykachar. Diospa palabranta sumaqta riqsirqa, sumaqta estudiarqa. Chayrayku Satanaspa contrampi churanakuyatir. Ahinata ruwaspa kay mundota atipar. Iskay kaq ni suman. Mana runaskina yuyarqachu. Runasqa phiñakuq kanku, runasqa Jehovamanta karunchasqa karqanku, sahraymaspi yuyaq kanku. Señor Jesucristo mana paykuna hina ruwarqa. Kimsa kaq. Señor Jesucristo kay hallp'api kashaspa, mana manchachikuspa runasta sutincharqa imatachus tatan yuyaq karqa chaymanta. Fariseos kaqtinkupis, runaspa kaqtinkupis, payqa sutincharqapuni. Itawa kaq ni suman. Señor Jesucristo wañupunan kama, chega songowan karqa. Mana tatanta wasancharqachu. Chewampis kay discursopi nerganchik que kay tiempo pipis Señor Jesucristo kay mundota atipashan. Imaynata yanapashan ashka runasta Diospa llaqtama yaykunankupa. Satanás chay runastapis hark'ayta munaqtinpis matinchu. Imaraykuchu Señor Jesucristo 1914 watapi Satanasta atipanña. Y kunan tiempopis atipashampunita. Chayrayku sapa wata pandemia kaqtinpis imapipis rikukuspa mana sayakunqachu. Siga runas Diospa llaqtama yaykumunqaku. Y tumpi tamantawan Señor Jesucristo uqta
wiñaypaj kay mundota atipanqa. Gobiernosta Armagedón guerrapi chinkachenqa. Chantapis Satanás wisk'asqa kanqa ugaranqa watas mana nimapis ruwarpanam. Chayta entendiespa, imaynata noqanchik, imata ruwananchik tiyan, astawan Señor nis Jesucristopi atinikunapa. Señor nis Jesucristo niwarganchik, kay Mateo 28:20. Noqaqa kankunawan tutap'unchay kasaq, kay mundo imasnin tukukunan kama. Chayrayku mana sagerpayasqa kanchikchu. Kay tiempo, hermanos ni amigos, mana allin tiempo kaqtinpis, manchachikunapaq tiempo kaqtinpis, yuyarikuna. Señor ninche Jesucristo, yanapawasunchik puni tutap'unchay, Armagedón guerra chayanan kama. Chayrayku tukuyninchik kallpachakunanchik tiyan, kunamanta pacha kallpachakunanchik tiyan, Jesuspa kamachisqasninta ruwananchikpa. Kallpachakuna tiyan astawan wahrunastapis mask'ananchikpa Diospa palabramanta yachaqakunankupa. Imaraykuchus kay discursopi reparasqanchikman hina, kay saqa mundo tukukuynenqa kaylitapiña kashan. Señor ninche Jesucristo rey ninchikña. Chayrayku rey ninchikpi creenanchik tiyan. Creesunchik chayqa tukuyninchik. Pikunachus kunallaraq Bibliamanta yachaqakushankichik. Pikunachus kunallaraq bautizakunkichik. Y tukuy ñuqanchik pikunachus unayña Jehová testigos kanchikña. Tukuyninchik Señor ninchik Jesucristo hina kay mundota atipasunchik. Kay mundo atipaqtinchikña. Armagedón guerra pasaytawan tukuyninchik kusisqa kasunchik. Imaraykuchus Jehová librawasunchik tukuy llakiykunasmanta. Y chay tiempopi kusqa tatanchik Jehová Diosta sapa día yupaychasunchik. Mayta agradecenchik Jehová Dios ninchekta, chay wawanmanta astawan yachayta wasqanchikmanta, chay creyninchekta yanapawanchik. Hermanunchik Leonta mayta agradeciyanchikta, Diospa palabranta sumaqta sutinchamusqanchikmanta. Gracias, hermanuygo León, may sumaqta yuyaychawasqaygumanta. Gracias. Kunantaq ñawpaqman rinapaq, tosamanqa hawaq revistatu kuncharisun. Chaypaq hermanunchik Jonathan Telles payta mink'arisun apaygachanapaq. Alguien vamos a canguis que es que acá tanta guinichema, entonces callarinapa taquita taquirisuncha. Chay taqui casi 64. Pantallas pe javarisunch. Chanta torremanta java revistata y achacuita callarisunch. Taqui 64. Nin Kusiwan Willamona.
Sumaq imamanta kunan yachakusunchaq. Predicaspa, yachachispa ima yanapanakunani. Entonces, chaymanta parlarisunchis y orjosqa kay yachagananchis kashan Filipenses capítulo 2 versículo 13 chaypinin Diosqa qankunata kallpachasunkichik. Ruwayta munanaykichikpaq, ruwayta atinaykichikpaqtaq. Entonces, chaymanta parlarisunchis. Chaypi notita nisharqa, mana predicanallanchikchu tiyan. Mana chayqa runamampis yachachinanchis tiyan. Pero wakin kuti chamana atikunmanchu. Entonces, imata ruwasuman chayta. Chayta ruwanapaq, chaymanta parlarisunchis. Kay parafosta mana leesunchu, chayqa llantaña tapusunchaq. Entonces, tukuy invitasqa kanchaq kutirichimunapaq parafospa. Qallarisun primer parrafito, número 1, ¿no? Imaynamantata Jehová llaqtanman pusawarqanchik. Imaynamantata Jehová llaqtanman pusawarqanchik. Pitaq kutirichimunman. Hermanay Evita. Chay azulito tañitikami hermanay Eva. No llega sawaranta estamos chajaraiku y kama taps munallancha chayraiku tatachi Jehová may munakuan Cristuman pusawarqanchis. Gracias hermanita Gina. Suma chayta ruarqa. Iskay kaqtapuynin imataka yachaqanapi yachakusun. Imamanta parlarisunchis. Sazi? Kay yachaqanapi yachakusun imaynata mana manchachikuspa pillamanpis wilamanta yachachinata. Chantapis yachakusun imaraykuchus runasman yachachinanchik kasqanta. Yachakuyasunta imata ruwananchik kasqa mana villamanta yachachiyta atispaqa. Hina kasha. Subtítulo nin Jesusqa kamachiwarqanchik predicanata yachachinata ima. Tapuy párrafo 3 manta imaraykutaq sumaq willaykunata predicanchik. Zoe? Jesusqa kamachiwarqa. Eso. Hermano René. Ari Jesús entonces yachachisqasniman kamachirqa chay Diospa gobiernomanta willamunankuta. Entonces haga sumaq willaykarqa predicamunankupaq. Chaymanta nillarqataqa tukuy kay hallpantinpi tukuy laya runasman chay yachay chay sumaq willay willakunanta. Eso, entonces kamachi karqaychari. Suma, párrafo 4 tapunapa, Mascarina Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Isabel leeripuayku. Jesús paykunaman kayaykuspa nerqa. Diosqa tukuyatiyta quwan cielopi hinallataq kay hallpapipis. Chayrayku rispa tukuy laya runasta yachachiyisqasniyman tukuchimuychik. Bautizaspa tata Diospa sutinpi, wawanpa sutinpi, atininpa sutinpiwan. Yachachimuychik paykunaman imatachus noqa kamacharqaykichik chayta. Paykunapis kasukunankupaq. Ama qonkaychikchu noqaqa kankunawan tuta p'unchay kasaq. Kay mundo imasnin tukukunankama, nispa nerqa Jesús. Gracias Isabel. Tapuy kay leerisqanchayman hina, párrafo 4 Mateo 28, 18 al 20 nisqaman hina, Diospa gobiernomanta sumaq willaykunata predicaspapis imatawan ruwananchis tiyan. Jairo? Ari Jesús yachachisqasniman kamachiyarqata huk runasman yachachimunankuta y paykunapis kamachisqanta kasukunapaq. Eso. Hermano y León. Claro, y cae primero a los Corintios capítulo 15, versículo 6, nisqaman hina, y chaps kai kamachita,
Maipachachos 500 carganco chaypi kamacherga, entonces manaña carga chay 12 llata, ¿no? O 70 llata, sino ashkaman cargan. Exacto, imagina. Entonces, para ¿sí? Predicanche, chaymanta y achachimuncha. Párrafo 5, página más casunch, primera de Corintios 3, 6 al 9. Pitas leerín. Jael leerí pueco. Noga plantargani, Apolostas garparga. Diostahri wiñachillargapuni. Chayraigu plantaspis, garpaspis, mana imachu kangu. Hasta wampis wiñache, Dios ya tukuy imaga, plantajuan, garpajuanga, kangu. Hinapis sapa ruasganman, hinat inkata hapenga. Nogaikoga Dios wan kuzgaya yankaiku. Kangunata Dios pachahran kangiche. Maigantachus pay yankashan chay. Hinayata Dios pa sayarichishaskan wasi kangiche. Gracias, Jael. Tapuy kaileris canche, imaginen, imawanta apóstol Pablo predicaita y achachita ima kikinchar. Hermanay Anita. Pabloga tarpuyon kikinchar. Eso. Hermananchis Milenka. Ari chayta tarpuytaqa mana plantanallachu, mana semillata churanallachu allpapi, manaqa harpanallanchikta kasqa. Y chay harpayqa runasman yachachi nitamun. Hina. Chaymanta wiñan aychane. Párrafo 6 panin. Tapuy estudios nincheman Biblia manta yachachisiaspa imapaqta yanapananchis tío. Imapa yanapananchis tío. Hermananchis Carlita. Ari noranchaja yanapananchis chay bibliata yachakusqanta sumaqta entendenanpaq chaypi creenanpaq chayman hinataq kawsaymintapis cambiananpaq. Chayta ruwasqanku atillankuchu estudios ninchis imatani shawanchis párrafo. Hermana y Domitila. Chantapis nin ichapis Biblia manta yachachi hermano chayri hermanaga estudiunta yanapananpaq tiempuchakunan kallpachakunanta karga. Ichapis estudiunga llulla creencias ninta chayri sumaq hark'achasqa pergaman rikch'akuq costumbres ninta saqinan kashan. Entonces chayta saqinanpaqqa hermana o hermano mayta kallpachakunan karga chayta yanaparinanpaq saqinanpaq estudion chay kunasta saqinanpaq yanapananpaq. Imagina. Entonces, kallpachakunanchis tiyan, charimana ruwaita, cambiaita atillankuchu. Subtítulo nishawanchik, Jehovata runasta ima, munakuskanchikrayku predikanchik yachachinchikta. Tapuy párrafo 7 manta, imaraykutaq runasman Diosmanta willanchik yachachinchikta. Hermanay Alejandrina. Runasman willanchis, Jehovata munakuskanchikrayku. Es. Chay bisutil kashan, yanitapi marcas. Suma. Kepan tapuita ruanapa. Mascarina Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Familia Ledesma Leeripuazo.
Jesusqa kanuamanta uraykuspa ashka runasta rikurqa paykunatata khullakurqa mana michiqniyuq ovejas hina kasuwankurayku. Chanta paykunaman tukuy imata yachachirqa. Gracias, Gladys. Tapuynin kay lerisqanchayman hina imaraykuta runasman yachachillanchayta. Imaraykuta. Norma? Runas manchara kaqta yachachillanchayta paykunata munakusqanchirayku, Eso, hermana y Milenka. Y kay versículo pi, Marcos 6:34 pi, nin Jesús runasta rikuspaqa, paykunata yachachirqa. Imarayku paykunaqa nin ovejitas hina mana michiqniyuq ovejitas hina kasharqanku. Kunan tiempo pipis chay hinapis runas kashanku, mana ni pipis paykunata yachachinku Diosmanta, Bibliamanta, llakisqa purishanku. Chayrayku paykunata yachachinchis Bibliamanta munakusqanchikray. Párrafo 9 pa tapuyta ruanapa mascana Filipenses capítulo 2 versículo 13. Hermana y Francisca le ricuaico. Diosqa qankunata kallpachasunkichik ruwayta munanakuykichikpaq ruwayta atiynikichikpaq chaytataq mayta kusichisqanman hina kashan. Gracias, hermana y Francisca. Tapuinin, que le riscanche imagina, imainata Jehová yanapawasuma. Jael. Ichapis manchachikushanchik estudio bíblico gallarinata ichapis ma tiempo kasha, pero kay texto nisqanman hinanin Jehová munananchikpaq yanapawasuma, pero noqanchik mañakunanchik tiyanmi munananchikpaq curso bíblico gallarinanchikpaq. Eso. Imagina, suma. Subtítulo nen imachus harkawaskanchekta atipasuma. Párrafo 10 y 11 tapuinin y maraikutas Bibliamanta y echechita mana atiskanchekta yuyasum. ¿Ami? Maraikutas wasini hermanitas yesi sakasani Sairi hongos kakashanchi o jovencitos y maya anchata manchachita chayraykun chayri. Imatas kama, ima harikawasuma, icha. Pero mana tinichu, pero kaita más, imatani chavanchis chay párrafo 11. Hermana y Evita. Chay azulito y mi hermana Eva. Ari, chapis, Joaquín, desanimas cancu, manchales cancu, mana galleta munancu, machuña caspa, o si no, más tiempo chacuncucho, blancas cancuraico, o si no, asca wawasnio cancu, atiendenan curaico, cosas ningana verdad pichu cancu. Joaquín Pataga y Chaita Manchachikuspa, Chapsiuyanku mana atinankuta. Pero tatancha Jehová maña stancha maña sino gancha maña kusun tukuisomanta pacha. Estudiatapis bonawanchesta y chinapaga, entonces tatancha Jehová wasunkun. Imagina. Chaypi Nicodemo manta parlasa y matani suman paimanta. Hermano y León.
Claro, Kaipi reparachiwanch, ¿no? Señor Jesucristo, ni tú tanerga o chisin rerga Nicodemo y Chachinampa, ¿no? Entonces, kunaga Kaipi tukurisergani, ¿no? Wakin runas ni wanchmat, tiempo capuancho, solo 10 de la noche estudiaima. Pero chay hora más riati sumancho o asima, ¿no? Pero kuna kobi ya chaga korgan sumnechta estudian en chefta. Entonces, claro, 10 estudiarina, ya, conectación con computadora necta. Y estudió hasta paikachum. Imagina. Son fáciles, ¿no? Pasa foto sepa tapuinin. Biblia manta ya chachinapag mana wakichiscachu kasisqanchehta yuyancheh chay y masta yanapawasum. Chay 15 sugerencias tienen. Charemos manta ufnisumicha. ¿A mí? Ñawpaka Jehová yachan wakichirka kashasqallata wakunaman yachachinanpaq. Iskaykaj, 15 kaj. Hermana y Domitila. Iskaykaj Jesús tukuy atita cielopi hinallataq kay hallp'apipi sap'irqa payta runasma yachachinata kamachiwanchik. Eso, chayray escuchan, Hermana y Alejandrina. Piensacajni, Jehová Dios, hermanos, y Mayana Pawasumani. Chantaps Jehová Dios, sale Jesús y Yanaparga y Runas Payachachinamp. No ganchistaps Yanapayawasumantri. Eso, más apanchechu que se ancho. Pasa otra sepa, tapuinin y maraikuta huajinas manta yachachiman yachaykukunanchis. Y maraikuta huajinamanta yachachiman yachaykukunanchis. Hermananchis Margot. Kapusunche usumas librito y kay hermosos libritos. Kay wiñay pa kusisga kawsaku y sumas yanapa enogancheso porque kay librito. Sumas awakitinanche ya kay librito hasta wampisi para poder tatiar y manas katacho. Chantapis estudios wan sumas apalarinche y maina pisa con más paisias y más entecos y pan videos internet, pero kay napa más utilizananche más a veces necesidad así la manta más allá napa son man kay Ajina. Pasa fue 14 pajiska itapu y ñawpas kahtapu inin maipich predicanchis chayneh pinipi uyarita munawastinchis y maraikutas predican allanchispuni tía. Y maraiku. Zoe? Kay mundoga sapadiya cambiascha. Chayrayku runaspa kawsanispi cambianchayata. Imagina. Hermana Milenka. Porque, por ejemplo, teléfono nesta predicas paga. Wakin runas mana uyarita munankuchui. Mana tiempo yoch kashan en español. Pero kalpachakusuman tiempo pasaitawan, ustawan wahyarinanche, paschayhinata runata wahyarini. Primero ni warga mana munanichu católico canenis. Pero chaymantaqa ustawan wahyarispa uyariwarqa textota leeni, publicación taps apachimun. Chayhinata ashka runas uyariwasunchi. Ajina. Iskaykaj tapuinin imaynata son guachawanchik 1 de Corintios 3, 6, 7 versículos pinisca. Hermano Jené.
Arichayp sutita entienden de que Jehová dueño, cosechas dueño. Entonces no gancheja solo tarpudores cancha, harpadores cancha. Entonces Jehová chaita plantitata wiñachin. Entonces Jehová ya champit perpa son montachos, una son monta wiñachinap. Eso. Entonces no ganch manan aquí con anchecho tienen chaymanta. 15 tapuinin. Imainata Jehová siente con runa, Bibliamanta y achacotin, y achacuskantata huascunaman willarekti. Hermana Gladys. No haga comentarios, hermano ahí. Jehová Dios ninchus maita kusikun runa paimante yachacohti hasta Vampisca y Guata 2019 hasta el 2020 disgaman 241.994 runas bautizacorgando y chaype si runa manta Jehová Dios ninchus maita kusikun paimante yachacohti y paipa yaninta por isti chay chica runa Jehová Dios pa yaninta purisgamantaga hasta banchaco sikuni. Sí, gracias Wilmer. Párrafo 16 panin y matar ruanapasta calpachacusum. Y mata ruanapasta calpachacusum. Hermana y Francisca. Micrófono y tuquita, hermana y Hapicuchi. Siga, no gacha, Williana ya puntian. Tú que unas maps. Ya chinga ya puntian, porque para pues ya tía chacospa se Dios se mata casa por anco con Eso. Gabriel. Con un tiempo pi Guayari Sánchez teléfono nesta cartas nestas vos Sánchez hina pisi calpachana kunanche punitian ya hina manta zonas campuni tukui lado pi tian tukui lado manta ya chakuita munanko entonces chaipi calpachawasuma zonas hasta tukui interesados tarinanchepa hina manta estudios de Ari, imagina. Suma. Párrafo 17 para puinin imainata siente kunches pillamams bibliamante de chechispa. Hermana Yanita. Ya. Bibliamante de chechispa mai kusis jepa kuncha kusis gatas cancha pero. Ajina, suma. Kunan tapui yuyarikunapa 15 tapui kunita kapuanches chaypinin. Ñawpajkaq imaraykutaq sumaq willaykunata predicanchej yachachinchejta. Imarayku predicanchej yachachinchejta. Hermana y Julia. Chayta Jesús Camacherga y además Jehová Dios pajmunay ninchay villamunanch. Paita kusichinapa villamunchej no anchej kusikuyanchej chaywan. Gina, gracias hermana y Julia. Es que acá está puinin y mata tan cabanches unas man Dios manta de chichimunapa. Hermana Carlita. Tangawanche y manta Jehová ta Jesús tamuna kuzganchi mreis paiguna kamachiwarganche chantapis zona masinche tamuna kuzganche tapsi. Gina, hermana Milenka. Y rikunch potitupi. Imainatachus ashka runas, kay runita hina, runaga yakisqa, saikusqa kashan, y ashka runas chay hinata kashanku kay tiempopi, yakisqa kashan. Paykunata hermano, payta yachacherga, Bibliamanta yachakuyta kallarirga, y chaymantaqa aswan kusisqa, pisimanta pisi bautizakun, runasman willamun, y mozo pachapiña kashanku kusisqa, y entonces Bibliamanta yachakuspaqa runasqa kusisqa tiyakunku, aswan kusisqa.
Gracias, Chay fotito manta con gapuses hay. Gracias. Entonces, Ajina, ¿chale? Hawaikulia sumant, Guatemala, Chay fotito. 15 kahtapunin imaynata tipasuma Biblia manta yachachinapaj hark'awasqanchik imasta. Imaynata tipasuma Biblia manta yachachinapaj hark'awasqanchik imasta. Hermananchis Margot. Imaraykuchus Jehová confía con noganchis mani. Asawanga Jesucristo tiene autoridad y kaita kamacherga noganchis man. Mirayku kasukunan decían, pero mana capitaya kasanchis. Jehová y Jesucristo sumasa yanapa noganchis. Por ejemplo, gon hermanos mises. Aquí namanta yanapa nankupa noganchis. Asawanga chaita kai texto de Corintios, Jehová Dios me que paiga uña con ningún alma. No ganche gallarín kui, pero Jehová pai tuku con kai obras. Entonces no ganche mana tuku y ruanku, sino Jehová ya napa mana sapitaya. Gina, gracias Margot Suma. Chay fotituta Jairo, churay gampai, manara, con capuchaspa. Entonces, chay manta. Tumpita parlarganch, pero icha gan waj imitata tarergangi parlarimullavasta. Eso ya fotito mata. Y matani son. ¿Soe? Oh, Señor, estaba muy triste cuando le ha ido a unos testigos de Jehová a predicar. Ese joven quería estudiar y luego quería bautizarse y ha podido comenzar a predicar y ahora está en el paraíso con los hermanos. Así nos sentimos felices cuando a alguien le predicamos de Jehová. Eso, gracias, Sobe. Ajina, cuida tinsicharewa con atabis y acharichispa. Gracias, fotito man. Entonces, kaya chaganapis ya para gancha jina, ya chakurganchis, mana willa ilyatach, mana predica ilyatach, mana chaga, ya chakular ganchesta, ya chachinapa, echare, harparinapa, plantitata jina. Y tú cuiruaita tins, ima ratulapis, ima horas lapis, hasta un kunan, internet, teléfono, celular, entonces, tú cuichaitas ruanapa, calpachacuson. Suma, gracias hermanos ni, suma hasta cuitichimuranista puikunama, kunan último discurso tauyarisunche, visitan chamanta, chay kasian, Jehová Dios tawa y más on kikinchakusanga, creeninchekta calpachan, chay manta uyarisunche, hermanunche lewey. Uyariscaico, hermano. Gracias. Imainatachos tema carga, que hay discurso manta, que hay discurso pe parlarizunche crei manta, ¿no? Tumpitata tukurina chaypi hermanos, ¿no? Manachu kai hatun tanta kuininche chantapis crei mantapis parlarerga, ichari. Día martes tumpitata creininche manta parlanche sinchianampa. Ari hermanos ni más importante creininche tastawan sinchiachinanche tian. Kaiwat entero, maipich wakin onkorganku, wakinkuna llakipi rikukorganku, icha wakinkuna problemas rikukorganche. Bueno, kaiwat entero, manacho hermanos, hasta un creinio cananch carga, hasta un tatans que va Dios piatini kuspa, ichari. Chereiko creega más importante. Tu corinanche tian, ¿no? Que imainata creinich kashaskan. Y más en creyninchek que quinchazón. Bueno, creyninch hermanos, Laura y Gina. Que capaz os digo, ¿no? Creynincheja, Laura y Gina. Munanche, Laura y Gina, sin chiponi canan. Pero chaipa isca y más ruananche tian. Ostan y suman, llantata y apaikuna sapa kuti. Echari llantata y apaikunanste. Si mana llantata ya pasó en chaiga, manaña Laura en cacho. Y iskaika ni suman pukunanchik tian, sapakuti pukunanchik tian. Creynincheja kainina hina kanantian, sumasta la oranantian. Chayra yanapawasunche imapipi rikukuspa,
tatanch Jehová Dios mantapuni hapikunapa. Chaywan mana chayta rosun chayri imaman imaynata laurayninch kanga kayhina. Kaypi reparancheja lauraynenga pisilla kashasqanta q'osnishallan. Imaqtin ajina imaqtinch llant'ata tukukapushaña manaña astawan yapakushanchu y nita pukukunchu nisu. ¿Ichari? Chayrayku tukuyninch t'ukurinanchis tiyan hermanos imaynata creyninchik kashasqanta. Kay discursopi parlarisunchik tawa imasmanta. Chayqa creyninchikta kallpachanqa hermanos. Kay yachanchikina Biblia pega Jehovaman o Jehová kikinchakun ashka imasun. Y kay discursopi qhawarisunchik imaynata tata Dios tawa imasman kikinchakusqan creyninchikta kallpachan. Kunanisunchik yapasunchik astawan llant'itata pukusunchik chayqa creyninchik watemanta wiñanam. A ver, usmanta parlarina chaytawa kahman. Ñawpaqta hermanos, mascarisuma Salmos 28, por favor. Kaypi ugnin kajkash, Salmos 28, mascarina. Y chanta leerisunchik kanchis kaj versículota. Salmos 28, 7. Entonces, kusqa leerina kay, hermanos. Salmos 28, 7 ni ajina. Tata Dios min, sinchi harkakuahneiga. Paypi atinikurgani, payta yanapawarga. Chayrayku songoykusisqa kashan agradecikuspa tata Dios man takisa. Kaypinin David takerga Jehová Dios ta, payga harkawahninis, harkawahneiga. Tata Dios ka kikinchakun hermanos ni kankuna pantallapi kawasqaykichimangina uhatun escudowan. Chayrayku Davidga maykusisqa sintikurga Jehová Dios uhatun escudo paypaq kasqanrayku. Imapips tarikuspa David nerga songoykusisqa kashan takikusa. Hermanos nin chay versículo pi tatanche Jehová Dios ha tukuyninchepa uhatun escudo hina. Munayman kaypit ukurinaykichikta. A ver. Pikunach ch'asqasta rikunku qhawanku no cielo ch'isispi cielota rikuspa riparancha es que ch'asqas cielo kashasqanta no. Pikunach chay universo estudianku chay yachayniyoq ninku. Maypich qallarikun universo, maypich tukukun chayqa mana viajay atisunmancha. May hatun niku. Millones watas puriri atisun macha asumancha. Ni qallarimanta pacha ni tukukunan kama. Chaywanpis hermanos Biblia peganin tatanch Jehová Dios pa. Maypichus qallarikun universo, maypich tukukun chayqa Uhtahli makijinal, hermanos, Jehová pa. Ajinita tamiden, Jehová Dios, tukuy universo. Tahli maquillanin, Jehová pa, chay. Ahora chay pit okurispa. Jehová Dios ni washawanche, no gaga kankunapa uhatun escudo casa. Imagina kunal, hermanos, de maquillanta, Jehová Dios. Imata, imainata pay harkawasum. Chereko majan gacho, hermanos, ni maigen enemigo, ni maigen arma, ni maigen gobierno contra enchepis ayaykukohtenko, chinka chinawanchita. Manakan gacho, hermanos, Y maraykuchus tatanche Jehová Dios harkawa ninche. Y chahuaquín parientes, vecinos, runas, y machurana con canco, gobiernos, cárcel de Huizcawasuma, o imapis rikukuspa, pero tatanche Jehová Dios harkawa ninche. Payan a pawasunche, hermanos, de chaypi krenanche. Entonces, imainata causa ninchepi, rikuchisuman, Jehová Dios uhatun escudo hina kashasqanta, tukuininche. Primeritoga, ni suman, Jehová Dios, hermanos, ni harkaita munawanch. Mana chaita con ganacho, ni ta chaimanta iskaira yakunacho. Mana ni nanchichu tian kaipiri Jehová yanapawangacho. Si mana trabajo yo kepakusa. Si imayaki pitarikusa. Jehová harkaita tiwangapunich. Nis mana iskaira yakunanchichu tian.
Tatán Jehová Dios ka hatun escudonche. Chayta creeninchista kalpachan. Iskaykaj mana kalpanchespi atinikunancheschu tiyan. Mana ninancheschu, bueno, caiga atipallasa. Capuan colge, capuan experiencia. Mana, hermanos, ¿sí? Managa tatanche Jehová Dios pata yanapata maña kunanche punitia. Imainatachus rey David nerga kan yanapawahni kan harkawah nega no ganchepis maña kunanche tian Jehová Dios sapakuti harkanawanche. Paipia tiene kuna, hermanos, ¿sí? No ganchepis mana, ¿no? Kim saca, más importante. Tatán Jehová Dios ka ujatun escudo tajina rikunanchipaja sapadía bibliata sumachta estudiananchestia. Hermanos, ni ama contenta cuichecho. Perdón. Ama contenta cuichecho bibliata les palla. Managa hasta en su magta bibliata estudiaría. Y estaba acá, caipis más importante, ¿no? Mana saikuspa, tatán Jehová Dios manta, Dios pa gobierno manta, runas man William. Ama mancha chikunacho, hermanos, ¿sí? Kaito remanta kawa revistapi, estudiar gancha y manta. Suticito ni corga, ¿no ve? Predicananchik tian, pero runastapis ya chachinanchik tian. Perdón, un ratito. Gracias. A tumpat con Akirpaco. Bien, hermanos. Entonces, Nergani Hina, Wakin Kutispi teléfono nesta wajiaspa, mancha chikusuman, hermanos. ¿Sí? Pero si yo reparanches, ocurizonche Jehová Dios ninche harkawahnichkas caspanta, runasta yachachinapa, predicanapa y mana mancha chikusonche. Creynichesta wiñanga, Jehová Dios piatinikusonche. Manacho, hermanos, ni Jehová Dios ujaton escudo no ganchepa cascante y echega creyninchista calpacha hasta un paipa tiene una paima, ¿sí? Kunanga iska y casmanta parlarin. Mascarizunche Mateo capítulo 6 versículo 9. Mateo capítulo 6 y versículo 9 le dizonche. Caipega señoris Jesucristo tataman parlar. Cajinatani. Mateo 6:9 ni. Bancunaga caijinata Dios manta mañacuich. Sielopi casa tataico. Sotiki hatunchasacacho. Imawan kikinchakun Jehová Dios está. Señoris Jesucristo nerga munaco tataico. ¿No? Jehová Dios, hermanos, de munacos tatajina. Kai dibujito picawas canchis manjina, munacos tataga, wawitanta uyarin, yachachin, reparachin, songocharin, wakin kutispipis, wawitata yanapata nestaktin chaga, maxitumanta pusan, maimanch rinant chay. Biblia peganin, Jehová Dios ka munaco tatajina. Y chaita kaiwat entero suti reparar ganche, hermanos. Icharé. Pai cuida warganche. Pai anapa warganche. Hasta on aguantanapa. Mana chayachu. Por ejemplo, hermanos, ni Jehová Dios ya está mampusa muarganche. Y más tinta. Y maraicuchos pai kawarga son gunche pe paita munacos gancheta. Paita mascas gancheta ima. Munacos tatajina, Jehová Dios
reparar kacha kaikunas nios kaskanche. Chantapis, Jehová Dios kaiwat entero y matachos necesitar ganche, hermanos, ni guarganche pun. Mundun timpi, hermanos, ni pi, ni maeren Jehová testigo ni tatiman sufricias canta, yaki pitaricus canta. May pachachos yanapata necesitar ganche, Jehová Dios yachtan nesta yanapawarganche. Chantapis, hermanos, ni Jehová osmunacos tatajina kascanta, chaita yuyarichinawansian wakin kutispi, kamir panawanchista. Ari, hermanos, ne, wakin kutispi Jehová hasutiwasonche. Imainatachos osmunacos tata wawitanta hasutin reparachin kamir pan ima. Tatanche Jehová Dios pis, hermanos, ne, wakin kutispi chaita ruanga no ganchiwa. Yahina kahtenga no gancheja llampusunguan. Hapi kunanchik tian chay kamisjanta reparachiwas ganchista. Ahinata rikuchinche tatanche Jehová Dios ta osmunacos tatajina cascanta. Entonces, imainatatas causa ininchepi rikuchisuma tatanche Jehová Dios osmunacos tatajina cascanta. Primeritoga. Imainatachos uhuawita maillakipi tarikuspa uskaillata más cantatanta no ganchepis, hermanos. Mananchata atinikunanchecho tian kapuikunas nichepi, familiares nichepi, halpas nichepi. Chaykunaga, hermanos, pasapongango. Hasta tatanche Jehová Diospi atinikunanchech tian. Pai yanapawasunche. Chereko imapipi rikukuspa uskaillata tata Diosta maskananchech tian. Iskaika, hermanos, ama yuyananchech tian Jehová Dios, tatan Jehová Dios no ganchimanta karun chakuskanta. Tataspajka wawastinkoga hatuña kahtinkopi sigue wawastajina kawanko. ¿Ichari? Tatan Jehová Dios kikillanta, hermanos. Machituña kahtikichepis. Biblia pinin wawatajina pusay kachasqaykich, wawatajina q'ipi kachasqaykich. Entonces, ama wangananchicho, ama yuyanacho, hermanos, Jehová Dios no ganchimanta karunchakusqanta. Managa paiga yanaparita munawancha. Y kimsa kaj, hermanos. Imainata rikuchinche tatanch Jehová Dios ta munakusqanchikta o tatata hina rikusqanchikta. Jehová Dios, hermanos, ni palabra nesta ni shawanche tumpitamantawan o suma tinkata guascanchista con aguanchista suma regalo echaré y matas chaykasha paraíso kai halpaga o paraíso mantukonga chaypitas manaña yuyarikusunchecho ni imananaymanta ni mayakimanta pero kunan tiempo pi, hermanos, ni paraíso pi yuyananche puni tian yuyananchista, hermanos, paraíso pi kashas hanchista causa kusas hanchista. Imagina kunanchihña tian, hermanos, imainatachos familiares ni kichesta guatemanta causaremos tenko suyas haikita. Kaiwat entero aska amigos, aska familiares, aska huaskunima uaño por ganco. Imagina kunanchih tian, hermanos, paraíso piña kashaspa imainata paikunata saludarisunche, hapisunche, abrazasunche. Hermanos, ama anchata yuyayninchesta churananchecho tian kai tiempo pega. Kai tiempo ga pasaponga. Chereko mana anchata noticias pi waj imay wajkunaspi yuyananchecho tian. Managa si kawanchek tatanchik Jehová Dios ta osmunakos tatajina chega yuyayninchesta churasunche para isopi imagina kusunche. Chaypi wasios kananchesta, chaypi po imastach tarpusunche ima. Ajinata munan tatanch Jehová Dios yananchista. Chayreiko, manacho, hermanos, Jehová Dios osmunacos tatajina cascanta y achayga creyninchista estaban calpachan, echari. Kawarina kimsa kasta, echaypachta guatemanta kicharina bibliapis, Deuteronomio, por favor, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y la edición estaba acá versículo.
Deuteronomio capítulo 32 y tawakah versículo. Paiga chankajina pakakunanche. Ruaskasnenga maisumaspuni. Tukuy ñankunanga chegampuni. Kay versículo nishaman hina, hermanos, di tatanche Jehová Dios nin uhatun chankajina. O pantallapi kawasqaykichisman hina uhatun rumi hina. Reparáis que hay rumipi, hermanos, ni may chica watas chaypi chakash, sayas manap ni pico yochita tincha. May hatuchas máquinas wampis, tangarpasuman chayga, pachas runas wampis, tangarpaita hogarita munasuman chayga, chay rumega pachampi pone. Pikunachos pakakunku chaypi, uritampi llantitumpi, ni suman seguros kanku. Mana kay rumita urmancacho. Entonces, tatanche Jehová Dios kanin, o hatun rumihina, o hatun chankajina. Jehová, hermanos, ni mana cambiancho. Mana ni maikas chaymanta iskairaya kusumancho. Wakin kutispi Jehová Dios y chapis piñasqa kanga, pero kuyakuynenga yanapawasunche puni astawan munakunawanchipa. Chari. Chereko Jehová una imanta pacha, palabra nesta y yaychaykunas ninta guarganche. Simunanche Jehová Dios pipakakuita chayga, hermanos. Jehová Dios pakamachikunas ninta kasukunanche tía. Jehová ma cambiancho, hermanos, no ganche cambiananche tía. Kalpachakunanche tía tatanche Jehová Dios ta uhatun chankajina kawanapa. Chantapis, hermanos, ni suman tatanch Jehová Dios, uhatun chanka kaskanta, rikuchin palabra nesta. Dios pa palabranga una iwatasnya kelgaku, pero kunan tiempo pichaita kasukuspa, kusisja causa kunanchepa yanapawanche. Chereko ni suman Jehová Dios ka uhatun chankajina, uhatun rumijina kaskanraiko, maita kol songochawanchi, kalpachawanchi. Imainatata, hermanos, causa ininchepi rikuchisuman, Jehová Dios uhatun chanka, uhatun rumi noganchepa kaskanta, uhnin kahni suman. Paitapuni maskananche tian paka kunanchepa. Tian was rumis ni suman, pero Jehová Dios aswan hatun, may hatun chanka, chaypi pakakustenche, may salvasja kaita tisunche, hermanos. Makanchuwa. Chaypi yuyananche ti. Iskaika. Imapipi rikukuspa, sichus paita kasukusunche chayga, pay yanapawasunche, yakininchekta, champaininchekta, atipanapa. Nerganche hina, no ganche Jehová Dios mankaylaykuna. Porque pay mana hay repongacho, hermanos. Imainatacho uhatun rumi pachampi kepakun, Jehová pipis, hermanos, pachampi kashan yanapanawanchipa. Chaywampis no ganche, pay mankaylaykunanche tiyan, yanapayninta maskananchipa. Itawaka ni suma, hermanos, ama karunchakunacho. O kimsaka, ¿no? Ama karunchakunanchecho tiyan. Imainatachis pakakunche, ¿no? Paramanta o airamanta, chankapi, que quillantata Jehová Dios pipakakuita tisum. Chairaiko astawan kaylaykuna. Mana karunchakunach. Imainatata ta Dios mangaylaykusuman. Nerganche hina Jehová yanapawanche palabra nesta. Chairaiko bibliata sumachta estudiarina. Sumachta regsina. Biblia niskaman hina causa kusunche. Kalpachas kusunche cambianapa. Jehová munaskaman hina chayga. Maisuma harkasga kasunche y mapipi rikukuspa. Manacho, hermanos, ni Jehová Dios u hatun chanka hina kaskanta yachayga creininchikta estaban kalpacha tukuño ganchipa. ¿Chari? Kunanga tawakah puntito manta parlarina. Último punto, hermanos. Mascarisuman Salmos 23. Salmos 23. Y ohninkah versículo talerisuns. Salmos 23, 1 ni. Tata Dios ka michiwahni ni mata pisichiwancho.
Kaipega, hermanos, ni tatanch Jehová Dios takikinchashan o munaku michihua. Tumpitata munayma imagina kunaykichikta. Imaynata munaku michehkam. Munaku micheja primeritoga ni suman ovejitas ninta munarico. Cuidan, harkan, yanapan. Huiritas kanankupa. Imapis ruan. Comer pastos mampusan. Mana ni ima ongoyun kanankupa yanapa. Ahina munaku micheja. Ovejitas nin manta. Maita munarico. Ovejitas ninta. Pero iskaika ni suman. Munaku micheja. Ovejitas ninta harkan. Sahra y más manta. Sahra animales manta. Kaipi reparashanch. Kai micheja hukumariwan maganakusha. Echare. Mana ni ovejita chinkachisqa kanam. Wakin michejkunaqa atoqkunawan maganakunku. Kunalladra uyarisharqani, por ejemplo, noticiaspi llaqtitapi algos llamitasta wancharqanku. Entonces, ajina, hermanos, ni wakin kutispi hukumaris, algos, atoqkuna ima, ovejitas chinkachi wanchi munanku, pero chaypi michej, echaré, calla. Entonces, tatanche Jehová Dios, hermanos, kikinchakun munaku michihua. Manacho chaita repararganche, hermanos, kaiwat entero. Reparanche, hermanos, Jehová munarikuasgancheta. Tukuy imagines mantapis yanapawarganche tatanche Jehová. Echaré, hermano. Mana yulia religiones hina sager payasa carganchecho. Sutincharinapa, hermanos, kaiwat entero, ni mikunata falta warganche. Echaré, maipachach pandemia gallaricor, hermanos, chaimanta pacha, alguien camacho y ainios ni warganche, con esta cuiche, celular nesta, computadora nesta. Siga predicana, siga estudiosta ruana. Hermanos de Jehová, Dios mana sager pari warganchicho. Runasca, wata entero. Iglesias ninkupi mana tanta korgankucho. Mana mikuna espiritual Dios manta y achaja korgankucho. No gancheri, hermanos. Manacho sumas cuidas jeta carganche. Yakipi tarikutinch ancianos waturi warganche. Y mainatach kashas gancheta. Y matach nesas gancheta. Maipachachos imitatapis faltar pari warganche. Ancianos ushayata yanapa warganche. Hermanos, Jehová Dios, munarikuanche. Mamunancho, flaco yananchiste, hermanos. Managa pai munan, kusisga, suma mi kuchisga canacheta. Pero iskaika, nerganchina, o munaku micheja, ovejitas ninta, harka, mana, ni uxituta chinkapunam. Manacho, hermanos, ni kaiwata entero chaipi repararranche. Ni suman zapaquilla, cartasta haperganche, uyarinapa, imainatach cuidanapunanchista, imatach ruananchista, imatachos, por ejemplo, si Jehová Dios munarga cuidanawanchista, kamachikorga, mana maipichus ashka runas purishanku predicananchicho tía. Predicación pública, manaña ruananchista ni barranche. Manaña wasimanta wasi rinanchesta nishawanche. Chantapis kai tiempo pega nishawanche. Mana estudiosta wasinkuman rinancheshu tian. Nita estudio wasinchisman hamunanchu tian. Pero imastintas chay kamachikunas, hermanos. Jehová Dios harkaita munawanche tukuininchista. Chayraico, hermanos, ni chayta entiendes para reparas pa ima. Sumasta ni suman, tatanch Jehová Dios ka, munaku michehninche kaskanta. Entonces, imainatatas causa ininchepi rikuchisuman, tatanch Jehová Dios munaku michehninche kaskanta, uninka. Ukurinanche tian, hermanos, ni. Ukurinanche tian, yuyarikunanche tian. Imainatata Jehová, cuida waskanchekta, harka waskanchekta. No ganche, hermanos, uskaisituya con garparinche, con gaisiris canche. Cheraiko zapatilla yuyarikunanche tian, imainata Jehová cuida warranche, imainata Jehová yanapa warranche.
Tatanch Jehová Dios ha munaku miche ninche kasqanrayku tukuymata ruwarqanirqanchik. Chaymanta mana qunqanachu. Iskay kaq michayninchikpaq ladonpipuni kananchik, qayllatanpipuni kananchik tiyan. Imaraykuchus ladonpi kaqtinchik hark'awasunchik. Pero sichus karunchakusunchikqa ima atuq huk umaripis, algopis imarpariwasunchik. Ama faltakunachu reunionesmanta, hermanos. Ama sagerpanachu kay predicación. Siga kallpachakuna. Puraqmanta, hermanos, yanapakunanchik tiyan kallpacharikunanchik tiyan. Chayta ruwaspaqa Jehová Diospis munaku michejina yanapawasunchik. Manachu, hermanos, ni Jehová Dios michejninche, munaku michejninche kasqanta yachayqa astawan creyninchikta kallpacha. Y matatas kay discursopi yachaqakurqanchik, hermanos. Tawa imas, echari. Primeritoqa nerqanchik tatanchik Jehová Diosqa hatun escudo hina. Chayrayku mana karunchakunanchikchu tiyan. Pay hark'ayta munawanchik yanapariwasunchikpis. Iskayka tatanchik Jehová Diosqa munakuq tata hina. Pay munakuwasqanchik rayku uyariwanchik, yachachiwanchik, reparachiwanchik, songochariwanchik, makisitumanta pusawanchik, llaqtanniqta chayta rikurqanchik. Kimsaka tatanchik Jehová Diosqa sumaq sayasqa chanka hina hatun rumi. Chayrayku Bibliapi atinikunanchik tiyan, hermanos ni. Diospaq palabranqa ma cambianchu, nitaq tatanchik Jehová Dios. Chayrayku Biblia nisqaman hina kawsakusunchayqa kusisqa kasunchik. Itawaka tatanchik Jehová Diosqa munakuq michejninchik kasqanrayku cuidariwanchik, mikuchiwanchik, yanapariwanchik, comer pastosman pusawanchik, mana sagerpayawanchikchu. Chaywanpis munakuq michejina kasqanrayku sagra animalesmanta cuidawanchik, hark'awanchik. Chantapis sumaq kamachiykunasta kuwanchik cuidasqallapuni kananchikpaq. Hermanos, ni kay tawa imasmanta parlaspaqa manachu astawan creyninchik lawrananpaq yapakurqa. Kay discursopi chaps llant'ata yaparqanchik, phukurqanchik ima creyninchik astawan wiñananpaq. Bibliapi, hermanos, ni ashka imaswan tatanchik Jehová Dios takikinchan. Chayrayku mañakuyku kankunata estudiarichik, hermanos. Astawan maskaychik imawan tata Dios takikinchakusqanta chaypis creynikichikta astawan lawrananpaq yanapasonqa. Hermanos, ni mana yachanchikchu mayk'aq kamachus ahina rikukusunchik. Mayk'aqchus watemanta salonpi abrazanakusunchik. Pero chay tiempo chayanan kama, hermanos, ni imaynatachus kay semana entero. Kankuna milenkata noqataps kallpachawarqayku, noqaykups kankunata kallpachakurqay, puraqmanta yanapakurqayku, hermanos, ni sigue kikinta ruwaychik. Agradecekuyku, hermanos, ni kankunaman semanantintas llank'asqaykumanta, kusqa predikarqanchik, kayna diaps kusqa mikurqanchik, y ujinasta ruwarqanchik, hermanos, kallpachasqa kananchik. Sigue kankuna pura, hermanos, ni chayta ruwaychik. Satanás munampuni munakuyninchikta chiriananta, ama sagenachu. Siga Jehová Dios atinikuna, hermanos, allinta rosyankichik. Qhipan visita kutimuqtiyku reparasqayku imaynatapis tatanchik Jehová Dios kankunata yanapasusqanta, ¿no? Entonces, soqta killasmanta, hermanos, noqaykups kutimusqayku, ¿no? Ichapas martes entendikorqa manaña noqayku kutinanchik, sigue, hermanos, sigue waturisqay congregaciones. Kankuna última congregación kankichik kay visitasmanta, ¿no? Qallarirqayku sipewan y kankunawan tukuchashayku kay ronda. Pero qhipan visita Guatemala, ¿no? Ya Guatemala qallarisunchik mozo congregaciones, ¿no? Wale, hermanos, ¿sí? Entonces, kunanga, munayman, hermanitos, ta saluditos, ta panaikot, ¿no? Apachiwa, hermanos, saluditos, ta. Hapichich, por favor, camaritata. Camarallata, hermanos, ni mana micrófono tacho. Por favor, tukuinikich, hapichich, camarasta. Napaikurisunche, kepan visita kanja sipe, pero
Kunankay videito enteritota tukuy congregaciones ta apachisa o kawachisa, ¿no? Tukuy congregaciones. Hapichich entonces, hermanitos, ni camaritata. A ver, Boris Laikichira, 10 segunditos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y ahora sí. Bien, hermanos, sí. Entonces, jepan semana, congregación quechua sipe sipe, y tú, cuy hermanitos, Juan, napaycurín. Echari, hermanos, saludarín. Muy bien, hermanos. Excelente. Vale. Entonces, ya hay grabas canchija y apaycuris ya hay video, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Sí? Kunanga tucuchana kai tanta cuidinchesta, tucuchana tucuy kai visita, ¿no? Jehová Dios mantaquirina, o songoyawan, tucuy caipawan, y chay taki tucuitawan, o oración ruarizonche, hermanos, ¿sí? ¿No? Kaitawa kastaki sutichasja Jehová Dios mi chihuahni. Entonces, choraripuayku hermanoy, kaitawa kastakita, y chay taki tucuitawan, mañacusunche, tatans Jehová Dios manta. Taquirina, hermanos, ¿sí?
Mañakusunche, hermanos ni, kai tantaku y tukuchanapa. Jehová, agradece cuico, cantapone yo paicha suita munaico, kanga munasca tataico kanki, maya tiniospis, canta yo paicha suita munaico, tuku y sonkoikiwan, kasukuita munaico, kamachiscasniquita, y zapacuti Jehová Dios, canta alabaita munaico, y maraicuchos, kan kausaita guargaico, kaillahtaikimam pusamo guargaico ima, y chantapes oxuma suyakuita ñaupaikup churapuargaico, kaiwiña y kausait suyas. Gracias Jehová, kai semanantiente, hermanos nikuan kusqa kallpachanakurgaico, reparasqayman hina Jehová, paykunaqa sinchitapuni kallpachakushanku palabraykimanta willamunankupa. Yanapari tukuyninkuta, Jehová Dios, machitokunata, jovencitusta, tatasta o hasta tukuy mozo hermanitustapis, yachaqakushanku paykunastapis, Jehová Dios, siga kampipuni atinikunankupa. Yachayku Jehová Dios kay tiempos pega, llaki tiempo kashan, wakin amigos, puñupunku kay wañuypi nisuman, pero suyashanche Jehová Dios tumpitamantao richarinankupa. Chantapis Jehová Dios, kay desastres naturales, mundo un tiempo astawan yapakusqanta reparashayku, wakin suyospi hermanituspis qati kachasqa kashanku, tukuy paykunapaqpis Jehová Dios yanapayniykita mañapuyku, mayllakipi tarikuspaqa llaqtaykinekta sunqucharisqa kanqanku Jehová Dios. Gracias Dios niku kasqaykimanta, agradecekuyku kay semanantinta hermanitos nikuan kusqa kasqaykumanta y chayqa maysu. Ustawan Jehová Dios, por favor, huchas nikuta perdonta mañarikuyku, perdonarina waikuta, y no hay cups picunachos y chapis yakichiwargay, perdonayta munaykuwa. Y kay oración, kaman kaya chica muyku agradecekuspa, canta yupaycha suspa, waway que Jesucristo su timpi. Amén. No estoy. Ahí está. Dale, ahora sí. Hola. Imainaya. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hermanas. Buen día. Hola, hermana Florencia. Hola, Aidita, buen día. Hola, Edita. Hola. Hola, Edita, ¿cómo estás? Hola a todos. Buen día, hermana León. Buenos días, Milenka. Milenka, buen día. Hermana Marta, buen día. Hermana